Kasur Cingdawa ban kintiu kerdano ya kapatak ma administrative unit jaka civil subdivision kalasawa curba hari boy kate ke Cingdawa kalawan ru hadian bahanne kasngi bakinong yalam kari boy dorbar kilakren kilat patai kubor bat kilakentu ya kasorkar jela bakadi ban kintiu kerdano ya kapatak ma administrative jaka civil subdivision namar bakade ke administrative unit kabas lamba hapo ke jela kalbadap life arsenam bat kebadan kumpai sispa antar kuitilikshna Kibladan lang hakate kasngi kikito uba RB Shadap Secretary ka Reporter Bar uba RR Magdo President Reporter Bar Thomas Malay Advisor Reporter Bar Dengan dan kawai ka kami kaman pan pau pan sengap ng bayang pi bahadin bangila ya consult dan nila ya keren baki riurang ba kinong perang ngilang jong kariboy dorbar ni Kue ka jingmut bantu pau yang ding semen ba kasukar kan mengilap bentit mengilap tak kubur bahkan upgrade no ya ka Mairang Civil Subdivision sa district tingin ong da kumuikum kariboy beriu ka no function ng kariboy mala yo mateng ya ka district tinggal men Tingin pau yung kajing sungu yung kasurpan, makay ka district yung ka Mayang Subdivision. Ka doon ko yung issue ka bangilakin sa kasukar la slemba na doon ka snem kat henday spot kapupunday. Kabalayo yung ka administrative unit. But ang inflection tayo yung karuboy bar but kibriw yung kateka administrative unit badan katan jirang kung yung katakma. Ban yai kerpa jaga sukar bukan ai yang kini ki ban tentu perdana yang kini ka administrative unit yang saya kasat bisa dan nak kapor ngelaya keren om tingim namut ban om ban nama kalayo kita kuwi tengir ngide benyo dan rengi sung dan hok pat ban kerpa jaga sukar ban saya kendiat akan ngide bat kaneka patharkma administrative unit kabang ilayo nadu ka sang tarif September siajar kendai sebab prabundai lada kain nadu ka sang tarif jong kunai September prabundai hadu menta kane ka administrative unit keladan lai ku art ligisnam tegi snong ki bahap hapo jong kane ka administrative unit ka kum kane ka order kabana DC office kila issue nadu tu gisnam silong kumne Haga nongpo leadership kidan kat light lagi senang. Haga melim leadership kidan san penyu lagi senang. Haga nong klaus leadership kidan light bukan light lagi senang. Haga soyong leadership kidan kat art lagi senang. Haga jirang leadership kidan arko lagi senang. Haga nong spong leadership kidan kat south lagi senang. Haga mariau leadership kidan art lagi senang. Lada kenglang ya lagi senang baru kepada napo jong kaneka administrative unit kidon cispa revenue beli bat ni penpau ju sunguru ya ka western riboy dorbar kebalang ba jong kini kisnam kibalalai kala airu ya ka jaka ka bahe pumbasau sanakar sya ka surkar sya ka riboy district naga banta bantai ya kaneka office jong ka administrative unit gidon yang ne ki dokumen Indon ke kitsla ke bala kunci salut baro nadu ke ark sauterim tu September siajar kendai spa kendai kufra nadu ke dengan snem mental jan poi ku ark lai snem yei ke bagane ke administrative unit kalayo ya kene ke jaka andre hadu mental kene kampat ulong teng ya kene ke administrative unit hakis snem ke mamancuan nungkong la putri kam ya kanang ne napo kana para adin ketu kene snem la ra ya kasha tarkma Bat hadin ketu kene senam namar ke jingjengai lese ki officer ki wanra biang ya kene kar kumprekam napo DC office haunu senam arajar ka kendai kari bojer bar kalau ujor ya kene ka jingtrekam napo office DC office bat nakal yang jongi kum kari bojer bar ngilai kendu ya ka DC ngilai ya kren ro ya ka bakane ka office kam day banlong nang ne nanung po DC office hindi ka day ban function ha patat kama te
Kajingnya nanti jom kena ke administrative unit. Kalau long adu live aktivisna. Niyo district haus dam ciajar kendai sepak kendai tua. Lais nem suang ilayo ya kena ke administrative unit. Haka por bangidang don haka civil subdivision. Te ladangi anu jori ya kini kiwe kini ki administrative unit kiwe subdivision. Haka jela ka jungi. Ka patak ma kalalong overdue. Kalalong kala day pala ban upgrade ya ka sang civil subdivision. Jadi nak kita tahu hadin jong ka jiyos ngo jungi kumalaong tao presiden ni pau ya kinyo songo ya surka kalau don kitli ban ai district ban upgrade ya ka mairang subdivision siya district ngingi ban pau ka yung sukman ban haga juga por ka surkar kamde made ban klet yangi kum ka Riboy district bakin upgrade no ya ka patat ma administrative unit siya ka civil service.